Paciente mana ida ho idade sampai Senin positiva vírus rabies tambahan nan aso. Ia lorong ronulu resin 5 bulan junho ne Hospital Nasional simutan paciente mana ida ho inisial IZGH ho idade sanulu resinen transfere husi hospital suai. Paciente ne apresenta ho sintomas sanesan isin manas susardada is no difícil ado tolambe. Nune médico sira foti amostra halo teste e laboratório nacional resultado hatudo paciente referido infectado vírus rabies. Tuir história nebe família apresenta ba médico paciente manene lahetan tata husi asu mas be ia semana hirakliuba han nang asu nebe mak positivo vírus rabies. Sintomas inisial ne hatudu sintomas rabies niya meduni. Katak ismanas makas, niya ho aerofobia, fotofobia, ne significa niya quando be lampu kona niya sinti be iritasi los, niya tolang ladiak, niya hidrofobia, halo niya tolang ni kaben rasik ni mos be ladiak, ne be kaben sulih let. Agora paciente mais inicial ho suspeita de rabies. Antang horsek ne kedas ita lor horberua ke ni mai ita lo tes ini resultado sai horsek kata confirmado paciente ne ho rabies dun bazea ba nini historia nia lahetang asutata paciente lahetang asutata nia pepe ia samana hirak liuba sirahang nang asu mai be atu fatene kata nang asu ne rasik virus ne quando ita teing bai bem halo herwes ne temperatur ne makas depois dan clear ne parece lá suicida ne mas be durante manipulação ne ita oho se parece oho nang ne oho asu ne manipula kar asunya rang asune kabeng ka asune kair depois usia quando ita matang kata ita kose ita kar buat net ni limang si infeksi la ita han rumah la fase limang parece nema sintomas dait lalais dit niniang ne 2 semanas dit ni condição clínico sei crítico ela neste momento sei crítico ela. O caso ne diretor clínica Hospital Nacional husuba cidadão sira tu cuidado no labelehan nang asu nebe makhatudu sintomas vírus rabies. Evita consumo de nang asu tambah durante preparação ia possibilidade makas kata asu ne rang asu ne kabeng asu ne conteúdo líquido corporal serne belkona itanisi durante itane limang durante ita preparan. Depois la kursi ita matang katar, o ita hang ai fuan rumah ita niliman sidak fasi dia. Tama ba ita ibung, tama ba ita matang. Ne dait ba ita kakutak tam distansi usi matang, mai kakutak basic loss. Usi ibung ba kakutak basic loss. Lane sang kanda asutata ne kan ni aing antang ba hiramak ni halai to kakutak. Belehang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, balut to 1 tahun. Semakin jauh, semakinnya periode inkubasinya clear liu. Tamanya precisa konat saraf, foi halai to baitane saraf sentral. Mai be quando ia basic ni ia oing, ia matang pas ita kose limang, o ita hang o manipula nang nebe maka infectado nane, nini possibilidade para tu desenvolve sintomas rabies nene lais liu. E perigoso liu ansa agora dadau nene. Dadau ne Timor-Leste resista una cidadão nainen mate tamba vírus rabies. Vítima sirane husi município Ermera, Bobonaru no Oecusi, Santina de Jesus, Jacinto Fuca, Gemen.